Nairobi County, Kiambu County. Are you ready for this? Kameme kayukamuige Kameme TV niturakurehera Mugithi All Stars 2020 ni Jumamothi mweri mwe February kule Dragon Bar and Grill Githurai 44 kuthisha Mothe Kine Summit, Joyce Wamama, Salimia, Edgar Thegi, Sarafina Sali Wadahutia onawe kugo Ihinda irianzaga niriende Ore okwenda na wikare ore okwenda Akanima ikoragwo mutwe mwega Nakyo kigosho unegererio ni Muigai wa Njoroge, Karuya Junior na Ben Githai. Ni Mugithi All Stars Dragon Bar and Grill Githurai 44 igogona nilirogamiririo ni Together as One na Julie Comfort Home. Akanima ikoragwo mutwe mwega